again. Good evening, good afternoon, good morning, depending on what baby I will share me a free. And I didn't check a free the journey for Asare a day bro. Baby be I wanna make I will say now what you be it was 6:30. And for even into baby I to Adum TV na a ho and a near my pa a war. Me a made you my dear meeting. Abena Ghana brunga half for this year. And so majija ye baba dinkomo and the bono danesa na sem komono mama hu baby a ekeka e free na enen komo twetwe no eda makoma so pa fi say youth bebre na ewo fi and they keep thinking on say obi say uko school na obeye ye obi say unyansa no djuma na obeye obi say abrabo no kro no ye ebo ne sen na enne minim say be wie the journey na wa wutifie wahu hawa upese obo wabrabo ansa na mehye dwuma di ase memfa so da PSC ema aboafo amaso masen na wotwe bia metimi betena ha na mene mudi nkomo ewo de journey so eye time here ba mixture osi malaria de eye adwo ba ko pe no one time afi give us clean care for say so we be see few toilets bibia be popa fie ba bibia aye clean there you give us clean care for ye we ne the lip tomato paste ebe no aduane ama aduane aye de enye no nko dank herba for ese so ojare na se ope emwa bia o screen so a dank for aso ye number homo kumasi ebiso wa akra o frɛ omo a yare bia e haw bia say you stroke ti oba wontimi wo low sperm count I mean yare bia eye apomudin de wo do ho to dank for so a omo be hwɛ ama bibia ye kama wo ba wa ho ofɛ kra ti sen na se animu no beto so na metika yi mu a men sweaty nyina na makeup no eye strong ko de a eye corn makeups and now my sponsor me na menim ma ho ofrabna me ho aye nyina ya meti he bia wo bia kope corn makeups and so contact in the screen so no ofra ye be show ama bibia aye kama before I mekono enne menyamea me sponsor me CEO baako na me ne eba betwetwe nkomo ye friend ya mata a oye bunu ahafu this year ofri biye brekum to be precise na eba betwetwe nkomo wo the journey so entitinati nene ye ko ni di pa ye bedi nkomo Mami, akwaba. Yeah, minia. Bibia aboko. Nyamia dom na we. Oh, mesum ho yeja. Ye hwehwea mo kakra. Ene ye da se wo ba ye to nsafro de journey so a wa ba se oni ye eba abehye abrabo no se de start ye ne bebia eko. De dikan udin kra eyeden. Me din pa de ya mata. Ya mata. Okay. De ya mata Asare. Okay. Ba do na frame ya mata. Dodo na fro ya mata. Ye be fa ujeni num. Abrabo no o start ya abrabo fa ye famu na etisen. Many ajipa se o invite me mama ba the journey. Na me pe wa sim ye pa. Oh, me that's it. Nyami shro ene ma pa o ye. Na mahu so a very strong woman. Thank you. Enti Debbie, I look up to you pa. Oh, thank you. Abrabone de enye easy but obey ne den na make ho ankakra me free brekum me ko brekum secondary school. Okay. Anti me de me shase me business nkakra ewo Mombaza club. Okay. Na yeton anka chengom has. Wow, it was table so. All right. Enti eno nana me ton kakra me wo school na me parents empese me but na me ton a omoto tina manage dready no. Okay. Yeah. Ti me kakra na me wie school. Ti me wie school na me brother person di me tu kwan. Eko Germany no se me nkosua adwuma. Ti e ma me kosua ensanu juma eti bo ns sama brabo mo hwe screen so a o hu se video bi koso wo ho eno na oye shops na mo hu ni nyina ensanu juma ene de oni na CEO for corn makeups ya ye bo wa Ghana ye CEO adwuma ba ko oye no ene ye side of what oye eti mame ye nto ankomo so yeah enti no me ko Germany kakra na me boti. Okay. My brother was shop na me boti
and I call US and so. Okay. Odi be how long with Germany? Be 5 years. Wow. 5 to 6 years. It's in how many years now? What's not abroad? Me free Ghana 2000. And so 21 years. 21 years. And 20 Mrs. Tama and I'm going free same because I also call Belgium 2000. Yeah. Wow. Till me go to January 2000. Wow. And I call Landi o Germany. Wow. Tina me bomb rofuti. Ya na ye me boa me brother ye ne shop no. Okay. Enti e boa me pa. And I call US. Ti US na me hu say omo African Americans, blacks no doso. Enti no ensa no dwuma no e be boa me. Ti beginning no me koye bebre me ye warehouse ejuma, me koye nursing home ejuma, me ye me obresa. One day na me si no na me ache me gift. Yes. Enti me use me nsa no dwuma no ene me business na me nimu no. Ena me ye me store ti me shase kakra bi ena kakra me boti no na me de aka me boti no na me de aka Iti me ba o store ya ye hu TV su ya etwago o start ne kakra bi. Oh, me start kakra bi. Wow. Kakra bi na ye na me kwa me na me kontem na ya ye adwuma sa customers ba nti na me fa workers anti say me kra workers 15. O say me kra workers 15. I would trio mo ka wo. US abontin so. What if you dey na wonti menya? Yeah. And I me store no so say me kra 7,500 square foot. Enti me ton beauty about beauty hair enwi every African wear bibia oba matter beauty supply, the best beauty supply store and the biggest in Chicagoland. Wow. Yeah. Enti obi remo obi sa oye Ghanaian me say me many aje na me say nyame but say oyiro ho oye adwuma. Inti me ya nkakra ena corn professional makeup ebebomu. Wow. Inti enonso me jiba Ghana. Ti me na me CEO of Corn Professional Makeup. Wow. This is your shop or East Legon. East Legon, yeah. Close to American House. Okay. Yeah. Plaza na ewo ho no. Okay. Okay. Inti no kakra ye adwuma ye bompa ye na koso. Inti me bi wo wa me the girls to adwuma so omu besua na odi omu akọ me de omu akọ obu wo ha omu nhwesu nsua obu o si wasua obeba onimu ye ena ebi mo nso ba ho a omu ba shop a omu so manumi ho se mensua adwuma wo Ghana manumi ho enti no very good nkakra ena ya bedu baby ayedui nkakra na ya bedu baby a wadu yenhwe bibi wo hu ni say aside you being a hard worker na what that dream na say obe pursue whatever you are doing now no so na wo mbua dia enka wo bedru ahobrase ene de wonru baby ya because uye nipa ho adwuma nipa ne ba o shop ti so bro ho ase o kasa yem ena nipa ho adwuma na enye yize utimi ye obi ti yem okwa na wa frose na ni nje ho enti no obejeje ne so brandness time ma discount na one na kasa na wajeje ne so no waba because only omo anye nice obehwehwe baby fufura akọ maybe that's why I say wo ye nice cra obetimi akọ baby fufuro nti no so ubu ade okasa nipa ho nice na we ye fine na we ye wejuma okay ubebu ade obekasa fine na bibia aye kama no aye na nkofo bebre perception say ema omunya omo ho ediye enya omohom te se CEOs te samo na mumu ade kakra ofie oba bi wonya sika kakra ahomaso be ma one ne tikra emu atete ni niama odi na obeka fa ho nipa de ase oba no so bro ho ase sika de nyame ne de ma nyame ne peja nipa nyame peja wa so bro ho ase ofie wadwumum
omo ane omo ye adwuma eso bro oho ase ma omo na utumi ko w'anim mo because nyasa onko w'anim nyasa onko onko onru baby ya so one bro oho ase a untimi nru baby a ewa brabom ye twa ye ho akwaji nkrato ye ba still the journey Yakwaji nkrato aba uguswa the journey ewa Adum TV na me catch us say the journey baby a ye did the journey April free e Ojaba Palace ene ye did the journey atoto so a ye di nkomo entetena say why etinendia mo no man dwen say abrabo na keche omo university kwa kusia nsa adwuma sister we SSJHS otifi eden ko pe bibiye wate na abrabo na eno ne wa mame te o start business obi anim sa brochi enna form yen na yesi su na epese ye bobra no edie na yenye emmobra no abrabo ne de se na edi kankan no ntobo ase aha ena obehu the way a obesi abo bra afa onfa wani ntu obi so ena onhwe ne obi ye any obey mistake pa because obia wo de wa nyame bo no obia wo ne talent obia wo ne otumi ye ntu hu ne otumi ye na wayiro ho no wa mo wani abafom obi share untimi nta enya force man koto man she time beso betabro so emre bi beba ota okra odi yeden sisi mi ya na matu agu so before obesa she bebre nti sanity bedru baby uyi no bi je enti unya nruwa men rush kakra onso umrebeso abrabo no sanity ye wo hwe ye adwuma obi ba fofra na ni wo fom but obi ye adwuma ejidin customers pe na asemo pe obi kra no wa shaase ye adwuma ni bi wo fie ansa waba medwuma mu ho nti metia na mafro manye saa oya emmoa kakra ne ye de ko me shaase na enye easy Ghana for no kra to make us aden na wo be shop onye wo fie because bebre eboti no wo fie me se me de me nye wo fie me de be kwa abonti ene aye de aye na te say abrabo na wo say wo ye determined oh yeah wo ye focus na wo si pip say way this is what I want to do then you go for it no na before wo kwa brochi na wa ware wo Ghana na ko ware wo ho na me ware o US wo de ho ye ma wo wanja wukunu ne wo ma wo fie me ware wo ho but anye ye na sese ma be ware efie ti me kunu no free break but oko ano break me ne wo ho say ne tamata won ne wo oh David wo aye di wo awon ne wo just say one ne wo ho e na ono so support e na bibia eko wo ba be ye etire as a leader eya na oko situation ehwe namfo side ahoya na ntwetwetwa amodwuma no so bi wom ewo ho papa ewo ho pa die na ye omoye me no ka say me wo girls be 5-6 a omati omo akobie bi obu wo ha okoye ne nice way obi so a ode abufu na ko person ti ne ho nti asem ne nye ntokwa na ye ntokwa obi nso be crow abase shrame na one na bompa no waja ne kwan obi nso ani bre wo ho Ghana for no kra no ebi ebetade ebi nso ma ebi mo Koreans kamebeka ekotade nso bibia me wo no Koreans for no me wo bi bia nso obu wa oma but ebi mo nso ba enti no mo beba na ne omo aye nice wa ma otini fie wa ma otufie nyame de odi ebebrew nti uma wani mro bi enamfosem ne de abrochi enye namfosem enye abrochi nkwatoyefo abrabo yimu enamfosem de yenye namfosem unya 1 2 bia omo unim se they are for me na wakipu obi ba okwa manenko obi ba wadwuma okwa manenko ebi meni ebi mo adwuma 10 years 11 years 5 years it be good up to now me bakra me the meche obi they are there they for you obi so ba onye for you obi o chon wa na oka wachi asem
obi nso wa onye saa ti wiase ne de egugun ba nkakra na ye koye ni say your future plans ede any day na why aside say o start boat re and then we CEO for corn makeups aside that Matter Beauty supply moton mo botire ton rigs bebre perfumes and tariye enema bebre na we look 5 years from now as oba o yes CEO we started to be like entrepreneur woko e dey na future no hu no Abraham future is super me person me ye ene market but sometimes na edin kakra me person me bie Matter Beauty supply kesi e wo Ghana but space crowd benya space amen inti me person me ye beauty supply kesi beauty school ye children's anu juma ye fa ema young girls omo akọ school omo nko school omo mpese omo ye adwuma ye boa omo so betimi ye nsa no dwuma baabi a wo bedru bia wutimi de ye adwuma wutimi de ye adwuma ntino me pese me bie sa sese ya hye bia se wo brekum ya mabie beauty supply store e wo brekum nti sese me ye project ye si building no for Matter Beauty supply ti see no aside abrochire shop kesiye ya yehwe wo TV so mako wo shop so is Legon American House and amako brekum so de no and who hope is obeye bigger things. Oh, bigger. What's your secret? God. Wow. Jesus is my secret. Jesus is indeed our secret. Yes, try your home and got one day. Yeah, bye. Ya kwaje nkrato aba oguso I heard the journey na me catch you say and the baby I did the journey everywhere e Ujaba Palace I wo Medina Abokobi and I did jumadi April na wo hwe e Adum TV yenda aboafo as the time herbal mixture corn makeups ye lip tomato paste give us clean care dank herbal for asoyasin and na yetimi di jumadi April e wo the journey so international ending komo answer na obekono nipa be na pese oda omwase okay asida de ni di kan komenyame nyankopon on asida ye ne dia and na second enkoma me brother sisi on ye brekum dwanto ahene on de me ko abrochiri nana ya dase hotel ewo hacho Mighty Gift Hotel yeah no ka chimba be production me ka na ye ba wai anti on di me tu kwan me dana sese oboa me odi me ko to adwuma me se me nko o se wansua o ma abrochiri no ti ese me sua sese me jimi sika egumi botom me fa ma no nti obi boa wa ode ma boa wa nkasa on fa ma nipa kro ti asida ma no na me kunu me mama me papa me girls mo boa me odi mechi Agnes boa me pa oboti nice Agnes me na obia me do bia se na ya manager Ebeneza me da na si manager one and me da also asi so me da si se odi ma ba me da se con for de me ye bia mo sponsor na me insure mo na ye be koi me pese wontu emaburu youth na ya ba no abrabo ne de entobo ase otobo wama wani adaho ode mpa ye dikan na waye ne nyame de ama obia woni gift ai nyame de ama no enti bibia so we school unya adwuma nye uye university graduate pensa no dwuma one day unya chance na titimu a ube use even Ghana hakra no ube use enti momi ento yebo na yensua adwuma no na emmoa na oman no so enkoso enwumbe mpa na your favorite enyuma me de onyame wasida ye bebre kakra onyame wasida ye bebre onyame wasida ye bebre efrimi mu ene makoma onyame wasida ye bebre onyame asida yentimi check it da
Yada Onyankopon ase. The journey for you see a dog. Oh wow. This is so beautiful. We found us. Oh wow. Thank you so much. Thank you. I really appreciate this. Thank you so much. Thank you. The journey. And I brother my did the journey. See, meaning so what was she when ni aji ankasa and there was here bibiane that divert in the cry because you do maybe I was say a day or more from about number share or more experience and what they've been through and where they are. So they be inspired. Me know that you see to me about bra a call anymore. And then my sponsors a time herbal mixture or malaria a drawback. Give us clean care or CCC toilet if you sink you should give us for near mana a whole empty shame. Now where we are not the lip tomato I feel for yes me lip unquani ye baby dear for lip tomato and no diane na enya strong na ye yo now if you dank herbal for say so we are real pomodin dia and one dank into bad dank for asoya bibia ebeye kama amount yen we near the corn makeups for almost your sponsors are a see when it's a no master ya saying I did not kai said this season ye travel Jabba Palace aha and your day the journey ABC yen share that send over the journey so 6:30 Adum TV same channel and Susanna Jack meeting at the Abena Ghana bonga have for this year with us the journey take this life, cha-cha.